Mmuso wa rona wa nsokodisa wa tseba ke a sokola. batla go thusa Ke mo seterateng ka lebaka la yona tje wa bona nkabe se yena nnanela nkabe le nna ke ituletse ka tlung wa bona. O entse hantle. o no batla mmathapelo mokgwa bona ha ba ratana ke a ba tseba ba ratang po kopana ka nna bathanda ukukopana ngakho. dula hao kwa mo mo dutse Mama, sa ba we. seng ha ona le motho o disturb-ang Alright. monke he neng go tla monka Okay. Mama, Ngicela sikhulume kahle. Mama, Mama, angithi ucela thina ukuthi sizokunceda. Sicela ukuthi kwenzeka kanjani manje ukuthi ikhadi lika Thabang seligcina manje selibanjwa uwe. gobane ke abuti wa ka ke ile ka bua le ena ka re abuti ha re kopanye di-plate re kopantshe dijo kao fela gore o tlo le ona o ntse o ema dirobotong dirobotong wa ikisa ha iswe ke nna ke a mfa kgathi ya gae ngwana yeso Wena, ke makala ona tjena ha sa tlo ndatela eno Kusuke manto omdala mamele. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ni LAVAWS pronounced lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita umshonami. Well guys namhlanje sibhalele ngusisi lana. Usisi uthina enxako nayo ucela nje ukuthi Josie Bioscope ingenelele. Sathi sisi wami ungawari so khawuleze sifike lapha. Sanibona mama. sakubona bhuti unjani Ngiyaphila nami. Bengisacela nje uma esithi nje kancinci esbrief ukuthi umama ngibani kwayeke waye usibhalele la namhlanje si Josie Bioscope. Oh, okay nna lebitso la ka ke nna Mathapelo ke tlile mo because of ke batla thuso ka ngwana yeso Yeah. so o dula le my older sister and then o disabled so my older sister o ja tšhelete and o tsamaya ka yona bo matšhoniseng o etsa nga hlokomele my brother o tsamaya mo dikanyeng o kopa ditšhelete o tla ko nna wa sokodisa nje so now ke problem because of now even mo society ba re shebile e bang ka re mohlokomele and stuff you understand so now kutlwa bohloko haholo because of now ha re sana batswadi o setse rona fela ne so now ne ke batla hore ke ye ko yena amfe or ke tsamaile nna go dula le yena mo ke dulang so yeah ba fela thuso mo Okay mama ke mang understand uyasho ukuthi kunosisi wakho omdala odla imali zika bhuti wakho ngoba ubhuti wakho disabled. Bengifuna nje ukunderstand makancinci lapho ngoba uyasho ukuthi ngusisi wakho omdala. Uke wazama mhlambe ukuthi uthethe naye umhlalise phansi njengosisi ukuthi hayi sisi wayezokwenza into ebhlungu kanje ubone ukuthi ubhuti usurvive ngale mali ngoba iyona ophila ngayo akakwazi ukusebenza. no ngizamile kaningi ukuthi sihlale phansi ifamily yonke sizamile ukuthi sikhulume naye akazi nalo bhuti naye maybe sekakhathele that's why sengibiza nina ukuthi ngicela ni-intervene because of now I don't know what to do anyway. Yena usisi unayo mhlambe indoda yakhe mhlambe ophila nayo unayo amadoda aphila nawo but then ngamadoda kusindo ubhekele eyi-one yobhuti wami udla nayo imali leyo idla namadoda and stuff so now lo bhuti wami uyasogola ya understand namanje nje masingahamba sombheka singamthola nje anyway like uyacela uhamba acela and uhamba nge-wheelchair into ebuhlungu udiscipline sengisho inyawo uhamba nge-wheelchair so now okay ngizama ngiyaxolisa ukuthi ngingena emlonyeni umuntu omdala bengicela nje uku-understanda kule part mawuthi singamfumana estratweni akekho endlini kumanje akekho anyeke nje umthole endlini ngoba uhamba acela nje uthulambile ufuna ini ufuna ugwayi ufuna into eziningi nje yeah. So uyazi ukuthi mhlambe singamfumana kuphi njengamanje before at least sihambe naye because bengizothi asihambeni straight siye endlini siyobuza usisi because ngihahalela ukuthi si understand from kuye lo onguyena ozenzayo zonke lezi zinto ezimbi ukuthi wayezenza lezi zinto kubhuti wakhe kodwa ke kungaba ngcono mhlambe xa singahamba naye ubhuti ebekhona angithi awazi mhlambe ukuthi singaphuma kanjani siqale sisheshe sicheke naqala la thanda kuma khona kakhulu kungapha e-stop sign le phansi nje la thanda kuma khona acela abantu imali singahamba nje straight simbheke singawalka kunanithi ukuthi sithathe imali yeah singawalka sekhona simbheke nyana singomthola kuseduzana nje Mr John my good sir the lady is saying we must go and find this man the disabled man so I don't know I think she says we can walk so I think we can walk let's go my good sir
noma ithi sokwenza konke okusemandleni ukuthi sizame ukuthi sikuncede mani. Please ngicela ukuthi nje asizakale So- usize bhuti. So kuloko lapho ekuzaleni ngiva ngoba uthi nizalwa nibathathu, ubhuti uyena kuphela umuntu ongumfana. Ubhuti uyena kuphela umuntu omfana, ama-parents asisanawo. So now mina ngihlalela emzini wami. So now ngicanga ukuthi mangingamthatha-ke anginike nekhadi ngakhona ukuthi simnakekele kahle. And Understand? yebo ngiyakuva ma. So, hayi angazi sozwa ngaye futhi lo bhuti ukuthi uyafuna or No ngisaya lapho ukutheni mhlawumbe uyafuna. So la bahlala khona ikhaya lika baba wakho noma wakho. ikhaya kababakhe. Mina ngihlala le ekhaya kamamama. Oh ikhaya lika babakhe. A reke dijo, ha etse next white tower, o tsamaya le Udakwa le mali yakabhuti. Shonisa ngayo uyabona. Ngeke uthi uyashonisa wenza ibhizinesi ngale mali futhi yalomuntu ogulayo and amshereli ne. Senafuna imali then ubhadala ngayo le mali. Uzobhadala ngale mali kabhuti. Yebo, ubhadala ngayo. Yo So inkinga ubhuti akananto zokugeza uyasokola. Mina mangize lapho nje every time bayangitshela ukuthi hey ubhuti wakho yabona ukuthi ibhlungu lento. Mr. Jones, no, I'm thinking because we've been yabo kudala siwalker and ngathi kude la siyakhona shiya imoto that side. Mr. I could say you can go and take the car, at least you follow us a bit, because I don't think we can walk again to that place. Yeah, you'll find us that side, my good sir. No mama, yona ingiphatha kabuhlungu, angifuni ukuxoka le ndaba ukuthi why umuntu ezodlela igazi lakhe umona ngaleyo ndlela, why uzothanda ubona umfowenu or udadewenu esokola ukhona kuwena odla imali yakhe. Uyayibona into kanjalo? Ayikho Yona ayikho kahle. ayikho fema enyanisweni. Ayikho fe ngoba uthe sombheka zonke lezi strato Mr. G, I think kushuthi kuzomela Ziyathanda ukumanga. ngibona abantu that side abanye. Loma nangapha. Angicela. Uyahlala Nangile. yini Nangile asiyeni. ukuphi? Le phansi. Guys, let's go. G khona into khona khona umuntu ombonayo la. Yeah. Oh lo le ugcoka isigcobo Yes, uye loya. oh Asambe khona. manje usuke senzani manje lapha estrateni? Ufuna nemali angithi ngiyakutshela ngithi ufuna ukudla, ufuna nemali, ufuna yonke into nje. Usuke hamba ecela nje imali kule bantu bonke abala. Maria ayikho fair lento lena guys, angazi niyayibona lento engiyibonayo. Ngeke phela umuntu Siphangise futhi somthola nje lapha. hayi bo ma. Ngicela sijampele this side Mr. G. Mina ngi-understand. Ngathi somthola nje ngapha. Manje uyaphi? Ngathi uyahamba manje. Uhlala nje ecela imali angazi ukuthi uyaphi. Manje Umemeze. uyabaleka mbizi ubani igama lakhe bengimazi phela mina mama. Thabang Emma. Ubani? Thabang. Uthabang. Oh. Hey phela ya angazi mina lento. Wayezoma kani? And manje angazi ethi ubungiqalazela uMr. Jones lapho ukuthi awumbone Thabang kupho with the car. Oh. Hey sanibona. Hello. Sanibona futhi. Ngicela umzise ngapha singami phambi kweshop yomuntu omdala la. Futhi kunjani? Ngiyaphila nami futhi omdala. Ngiyaphila. Awu, uphuthi. Sebatho Thabang nikubatla ukuthusa ka taba ya situation ya kontlong. Wenzani hlobo pizza plus uso wa rona wa ntshokodisa wa tseba ke a sokola. Batla ukuthusa. Ke mo strateng ka lebaka la yona tje wa bona nkabe se yena nanela nkabe le nna ke ituletse ka tlung wa bona. Wenzani? Manje umuntu omdala awutshele mina futhi uhlala ulana nje ucela imali e24/7. Ngiyazihambela nje noma kukuphi uyabona. Manje uthini yena usisi wakho futhi wami ngezimali zakho makazothatha imali zakho nawe oyithola kanzima ngoba uyichuzelanga ukuthi ube kule situation. Uthini yena mawumbuza uthi sisi manje sengihamba ngicela imali wena ukhona? Uyangilwisa uyangithuka uyenza yonke lento leya uyangihlambalaza. No ibhlungu wena nabhuti wami yonke lento le situation eyenzakalayo and ngeke ngijabulele ukuthi yenzeka nakubani uyakubona webhuti. Nithe ubani yena lo sisi igama lakhe? Dineo. Oh Dineo. Dineo. Okay. Yazi bengingathanda wena bhuti wami ngoba ukhona yena endlini umshiye khona. Yeah ukhona uhlezi khona ngama during the week uba khona weekend akabi khona. Oh during the week ubhizi ngotshwala nje.
Okay, hayi bhuti wami ngoba ngiyabona kuzoba ngcono ukuthi sihambeni siye kuyena yabo. Sothola impendulo kuyena esichazele kabanzi ukuthi why ezoyenza in situation ekanje yabo. So angazi please can you where is Mr Jones because we need to I need a car. Okay guys, so into soyenza njengamanje sizothatha my brother lana nosisi sihambeni siye ngale siyo understand kabanzi kuyena usisitineyo ndini ukuthi why ezoba nenhliziyo embi kanje kumfowabo kwigazi lakhe endaweni yokuthi kube uyena omnakekela. Ukhona uyambona Mr G Mr Jones. Oh okay, no ngicela ubambe my brother ke ungifakele yena lapha emotweni. Ngizonithola lapha emotweni ne. Okay guys, so ngiyanicela ke nina bonke ababukeli lapha emakhaya ukuthi ningayi indawo nihlale la nihleli khona. I'll see you just now. Sahamba nje no my brother siya ngale siyo confront uSisidineo sithi esichazele kabanzi ukuthi wayezoyenza into evisa ubhlungu kanje egazini lakhe endaweni yoba ngabe uyena onakekela indlalifa yakubo ngoba ubhudu indlalifa yakubo. Kahle kahle uzophila kanjani umele ephile kabuhlungu kanje estrathweni ecelane nezimali bona yena ekhona kuyena odla imali zikabhuti. Ngicela ningayi indawo nina nihlale la nihleli kakhona. I'll see you just now. Please ngicela nimbambe kahle ubhuti la engalimali ish. Hawu ikhaya elihle kanga manje ngoba lo mzi ngathi umkhulu kanje lo muntu ufuna ukuhlala eyiwane emzini omkhulu kanje. Yeah, no, what level lithu fela. Ngithi manje ngithi yena lo Dineo ndini wayezofuna yena udlali 1 uthi 670. Oh yena sisi. Kena usdineo. Oh sawona sisi. Sisi igama lami Unobatla mathapelo. Thaba ngwetsa la njalo ibe seleng. Thuso ya eng ka thusa ka eng? sawona Dumela ntate. unjani ntomdala? Khatheng. Sisi ngiyacela sikhulume naye Sisidineo. Ukuthi khathi yenze Yeah. ngakuthi. Sisidineo. Yes. Mkhwabana ha ba ratana ke abatsiba ba ratampa kopana kani. Oh bathanda ukukopana ngawo. La kwa momo dutse mama Saba we. sing hona le motho o disturba. All right. Munke he ningo go tla monka. Okay. Ah, Ngicela sikhulume kahle. Mama angathi ucela ethini ukuthi sizokunceda. Sicela ukuthi sivumele senze sisebenze ngiyacela. Ulimene hampo wena ha re dutse mo nna lena re le two o tla tshwantsho ausi ya ka ha o tsala bona wana le ditšhelete Awusiwateng. Strateng ka lebaka la auji mo Oh mama okay ngiyacela. Ngiyacela mama ngiyacela ngoba sithina sithandi nje asiyenga ngempilana ne. bana bantlwayela Simbize ngokuthula sijozi Pescope man ngoba ngazi ukuthi uyasazi yebo. Sidila ngesho yokuthi sinceda abantu yabo mangabe banenkinga. So sibhalele umathapelo lana sitshela ngenkinga kabhuti. So ngoba ngihlonipha umuzi womuntu omdala ongasekho emhlabeni ngoba kusiwumuzi wakho akusiwumuzi wena. Ngisathetha mama akho zitulo la nonazo mhlambe. ditulo Yebo. hayi zikare ke le shebele ditulo mona Oh siyacela umuntu omdala siyacela ushebe. Mr Jones please help here. Okay it's fine. Uhlobo wahulu nawe ngicela usincede ngezitulo sithi ukuhlala phansi kancinci. Mama ngicela sikhulume naye kakuhle. Yakubona umuntu mayengabe wonile uyamosha. Singamzeli sekitinela o. angifunele energy. Guys nina nizomelela. aki mo pelo mo feno na Ngicela sihlale lapha. It's fine. Ngicela sihlale lana mama. Ngicela size ngapha Sisidineo. Yeah, naba singayibeka nje ngapha sibhekele Mr Jones. Thank you so much my good sir. Mama, yebo. Ungahlala khona lapho sisa. Sisi wethu ngicela uze ngapha mama. Ngicela uzohlalela ngapha. Futhi omdala ngambhekisa lena ne Mr G. Sithi sizokwazi ukucommunicate kahle sithi. nakona ka ufela unantsa thuletse inthabang unantsa thuletse wathi wa salata wena o ntlela ka di camera wana sa bua ha khotsa fa le go ke nwa chelta o ntse o tsosa buifwe Ngicela sondeze utha ngapha ngakumena. o tsepulele rata mkhwae. ha ha o le rata ne se ke tsepileni mogwa wa o wena le yo le rata ifa ngwana isikhathi. ha na khateka bana imani hobani wena o dutse kona le monna ha o di town house Ngiyayibona mama.
dijo tseno ho botsa Yeah, understand. Ngicela ukukhuluma. ka di-sugar daddy tsa ka ke batla na le gore ke fepe ngwaneno wa heno. Don't you think- And mina guys lento yokuthi ngicine ngingasakwazi nokuthi ngisebenze kanjani mangabe kunento kanje bantu abadala mama ngenkulu inhlonipho bengisacela ukuthi uthule ngikhulume nayo mama yeah yiko ngishilo ngathi mangabe ukhuluma nomuntu onomsindo wahamba ngephesi yakhe ngeke nize nivane ngcono thina sizehlise simiyeke ekhulume yedwa uyayibona umuntu omdala mama ngiyaxolisa asiselanga thina ukuthi asiselanga ukuthi manje sizokuva urasa kanje umuntu omdala mina nginembuzo nje embalwa kuyo yonke le situation ma my brother sidibane naye lapha estratheni kumanje uthi ucelana nezimali ucela yonke lento oyicelayo ngambuza ukuthi my brother unalo na ekhaya wathi hayi unalo ekhaya ngambuza ukuthi my brother uyahola na wa re dula kaofela mo nna le ene wa gola ha khotsi ya haile na ke thola ya ka ya bana re kopanye kaofela re je kaofela o se yena ke tse rona manje yena o ntsa mo fida eng yini okay umuntu omdala yini manje seyimusa estratheni mangabe nina niyathenga ukudla kumnandi la ekhaya hayi usitoutu le yena usitoutu ga ta o buisa nna ka batho bana ke re nna ke ano ke tlabe sale be ka re ke motho wa gong kana ko tshete ke iphanela ba tšhelete kaofela o nka tšhelete dineo a inwe kaofela o tshepile lerata le gore nna nka se mo batla mohlona ba o fe majwala ba o fe eng mina dijo tseo o yena wena o thole wena o shebe taba tsa hao kwa hobane ha o dule le o dula ngicela ukubuza something ke mama wena kwenzeka kanjani ukuthi ikhadi angithi nawe uyahola imidende yakho kwenzeka kanjani manje ukuthi ikhadi lika Thabang seligcina manje selibanjwa uwe ngoba izandla zakhe ziyazisebenza ukuthi ziyakwazi nokubamba and nale wheelchair ngiyakwazi la ngimbone eyiphushela mina hobane ke abuti wa ka ke le ka bua le yena ka re abuti ha re kopanye di-plate re kopantshe dijo kaofela ho go tlo le ona ntse ema dirobotong dirobotong wa ikisa ha isu ke nna ke a mfa khathi ya ngwana yeso wena ke makalo na tjena ha sa tlo ndatela eno kusuke manto omdala mamela ngicela uhambisane nami ngithi ungibuze ungiphendule lento engikubuza yona ngoba ungiphendule lento engifuna uyiva ngithi mina ubhuti unezandla ziyakwazi ukubamba ziyakwazi ukulithatha ikhadi zilifake kwi-ATM lama amavili la akwazi ukuthi eyiqhube ehambe so ngithi mina kwenze kanjani ukuthi engahambe eyozi-withdrawela cause uyangitshela ukuthi akasayi-withdraweli wena wo-withdraw hayiyo hona tjena na yiyo nale ke tshwarisitseng ka yona wena manje wayezobhatala imali zakho zikamashonisa ngemali kabhuti nna ke batlele yena dijo bua nnete le wena azange ke isa khathi nna ke tseba o itshwerile mo wena khati ya hao dineo a seng khati ya buti machonisa ngitsamaisa khati ya bana ba hao yena na go tsamaya go khona re wayubambisa ikhadi likabhuti wakho kumashonisa so kupile go kisa ha wankopa ska ba nketsa le mene aka o kopa ke wena nna ke bua nnete mama wena xa ulimene ulimene mntu omdala and awenziswa nna wa tseba gore ke etsa uyanwa kiri wena wanwa ke anwa ehlile ke nwa tšhelete ya ka ke na le banna ba ka ba nrekelang jwala ya haya modende manje okay mane good part mama ngicela ukukhuluma naye ke tla unwella le hona tjena ke tla unwella le hona tjena angeke kuze kufike lapha I'm sure bekugcina ukuthi unwele imali namhlanje kuyagcina mina uyangimentionela lapho umuntu omdala uthi kinali bani nababani bayimillion hamunati ngithi manje ngoba bekhona behamunati benjalo kwenzeka kanjani ukuthi oyi-1 wabe engakuchadi mama uhambe uyoyitholela umuzi wakho uhlale nibe right nawe ubuild ifamily yakho because lo muzi akusumuzi wakho umuzi kababa wakho noma wakho and bathembe yena ubhuti njengendlalifa engumntana ongumfana ukuthi lo muzi uzovusa uyena ukuthi uhamba ngewheelchair akusho ukuthi ubhuti yena self yena khona go amfa khathi ya hae ke tsamaikise mashonisa ke mmatlele tšhelete ke nna mathama mmatla ditšhelete wa tseba gore na o etsang ka banyana ba ba dulang batla mo batlile batla o batla bona ke ba tilela mefene ha o ke le strate ba patla jwang ke le strate dineo sile uyayiva question kabhuti wami yo utla mo utlotla dikhamera tlo wetha side ubhuti ukubuza question emnandi engiyithandayo and I'm sure khona ne viewer elijabulelayo le question batla ba dile batla ujonisa usiya ubuza umbuzo ubhuti uthi bambatla ke likaya ngikilo phandela mashonisa sisiwe uphendula loyo mbuzo uthi bangibuza ngipi
ngiphi ngoba ngisuke ngisestratini usuke sestratini bambuza kanjani ntate yabona nkare la mferekane ke a shola hore ke tsebana le bo mashonisa nna ke iphandela banne mina mbaka ngiyabuza abana bakho hayi bengakuthathi nizokwakha umuzi nabana bakho hona mo nka baka yang ke tlodile monna na ke heso ke kae ke ha motse kae ke wa hisa for eng yo yena wa ke rena o decide so la madoda akho kumele bengene iphumela la emzini kababa wakho ba mo fepa le yena ba mo fepa kumele balobole ukuthi beze ba right abanjelle ntlong ke jelle ka bani ke ratana le banna ba nyetseng mama yazi so khupha la kulomuzi yazi siyakutshela siya-understanda ikhaya lakho kodwa mawuzoqhubeka na hotel ke ne fepa nyene ba reng ke thabang mamela ukuthi kuzokwenzakalani mama from now on okay liphi ikhadi mamela mama kwalikhilisiwe ka kwana hamkhonazi komkhanazi oh la kumashonisa khona yazi inkinga yiphi wena mama ukuthi ngiyazi ukuthi thina angifuni ukuthi manje siyoveza abanye abantu abaningi ngoba wonke umuntu une right ukuthi evele emakhamereni yabo akumelanga uveze umuntu emakhamereni mama ngicela ungimamele yebo ngicela ungimamele inkinga asifuni ukuthi sihambe nalama camera siye that side ngoba sizofonela amaphoyisa okwaqala lo mashonisa unencwadi zokuthi eshonisa unalitsona awu mama yazi anthando yazi lawo mashonisa basekasi bazodlala ngani umuntu omdala and baniqola imali nina ningaboni uyayibona leyo nto ngoba lowo muntu mayefuna imali yakhe uzobuye ezothatha iproperty ngeke kubekezele ngoba mina ngimthuma ngalapho mina kumele ngiphi ikhadi lami namhlanje mina isicela ikhadi lami and mina ngeke angihambiselana la kusekhaya kumzi wababa lo mamela la yazi umthetho awuvumela ukuthi udle imali yomuntu oyigulelayo uyayazi do you know ukuthi according mhlawumbe umthetho welizwe lakho awazi udakiwe ulitahwa eligcine linganaki into eziserious eningayazi ukuthi imithetho ihamba kanjani kimufile yona ona check yayikupa akirari kimufile yona manje sengiyayicela ke ikwana hamkhona oh siya kwamkhwanazi manje mamela la kunenye into mamela okay uzobona so siswami thina yabona siyancedisana nawe la asenganga uzokulwisa ngoba mawufuna ukuthi nathi siqabele phezulu kwenhloko yakho soqabela phezulu kwenhloko ngoba siyabona ngathi wehluze nyuke lapha ukuthi enda siyithandi leyo nto sikuzele ngenhlonipho into soyenza ke my brother my good says we are going to go to that Mkhwanazi guy. Yeah, even though ngeke sambe nama cameras because you know police won't allow us to bring cameras there. Yeah, can you please make a call? We need to go check that Mkhwanazi guy if he has every paper to shonisa that money. Yeah. Now on going forward mina ngifuna ukukutshela something okay lobu phihli bakho lobu ngitshela ngabo mama ngithi nawe from namhlanje phihli lento ishoyo nami ngithi thotho leyo nto ishoyo from now on ngeke mama ngiyakutshela ngava kuthiwa sizohamba bhuti wami you have a right ngithi ngiyazi ukuthi nencwadi zamaphepha la endlu ziyakuvumela ukuthi wena inhloko uyangithola siswami mamela thina sohamba siyovula i-protection order no my brother for wena ukuthi the day angithi siyakhuza namhlanje ukuthi ungaphindi ungenise indoda emzini kababa wakho hlonipha umuzi kababa wakho mayingabe unemali yakhe lo muntu uyahola lo muntu ugovernment wethu omthandayo umnikeza imali every month ukuthi ngoba akazenzanga uthebe kanje angithi so wena ngicela ukuthi ungayithathi kahle Mr G abambe lo muntu isambeni kumkhwanazi guys singaloko simosha ixesha la asambe mama asambe kumkhwanazi yeah so landa lelo khathi lelo ngicela ubumnceda umphushe kancinci nemama ngifuna ukuvala ishow la yeah ngizonithola lapha emotweni ku Mr Jones yes
Okay guys, niyazi as much as ngisuke ngithande ngenhliziyo yami yonke ukuthi nibone yonke le process mayingabe sesifika nabo kwabanye abantu. Manje into engiyisabayo ukuthi abantu esisebenzisana nabo especially abantu bomthetho abathanda ukuthi mayisengabe bona ba involved sibe sishuta kanje, but ngenhliziyo yami guys niyazi nonke lapho emakhaya ukuthi mina indaba ngifuna ukuyishiya unsolved. Ngiyangifisa ukuthi ngiyilandelele until iphele, but lokho ngiyanithembisa ukuthi ngizoza ne follow up nizibonele nani. Ngiyanithembisa ukuthi yena lo Mkhwanazi guy Mhlonezi whatever ongcolisa isibongo sabo Mkhwanazi beyilungele kanje, because irongo lento yenzayo ukuthi uzoshonisisa abantu ngapha umuntu uzise ikhadi elingabhalwanga negama lakhe, but ulithatha kanjani wena wazi ukuthi akusiyikhadi lakhe lo muntu, wari full tshontshile sekabuye ezobambisa ngalo lapho yabo. And ngapha usisi uthatha advantage ukuthi ubhuti akakwazi ukuyikhulumela, akakwazi ukuyilwela, kodwa ubaba wakhe lobo ubaba bazalayo nginethemba and ngiyazi la ulele khona uyafisa ukuthi ngabe my brother izinto zihamba kakuhle, ubheke lo muzi ngalendlela obefisa ukuthi uzozala indodana ibheke umuzi ngendlela ngakhona. So hamba nayo my brother njengamanje sihambe siyothatha ikhadi lakhe le kaMkhwanazi, masiceda siya le siyovula i-protection order ukuthi usisi waphinde wazisa lamadoda wakhe amanintshinintshi ngoba eyasho ukuthi abana bakhe banchi abafikayo la ekhaya sizodila naye thina nalawo madoda azofika la. Mangabe unenkinga nawe mbukeli lapho ungalibali emakhaya ukuthi usibhalele jozibioscope.co.za, ungalibali nokuthi usifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana. We are Jozi Bioscope everywhere, ku TikTok, ku Facebook. Ningalibali guys ukuthi nisubscribe and share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abangayazi iJozi Bioscope abafuna uncedo. I'll see you guys on the next episode. Thohla.